na dwuma na ya kama na obonya bro ho asema mu na emom sa se wo ya moteso no se wo ya sofo se wo ya asoleba se wo ya sikani se yo ba wale fo so yesu jani ebia you might think say so nyanya wale wi you will be happy you lie osema wani nji wasa ne mani mu bia mu na emom ade abakopo bi wasase we su a oma na ninji aye da obehu ne sa ya tro din wa hefa osoro pasense so o take a generation na adura anwahoam anwaho abire ne nipa aduru so yanchaki anything yankai bibia say din wo enkonwa na say din wo so no yankai ba de anim aye ne say oyesofo kase o pirichi o owodomo owo sika o ne ho oden oye ohene oye president oye MP oye lawyer na no ate Bible say eno ene nipa de ho ye ho say e bawura church simu a ada yenwura asolim soso meba na masa beto bra 1 Corinthians chapter 13 dey American quotation na me yam hyehyeme 1 Corinthians chapter 13 say akase oda oni nyankopon meba say ete asesa na say de owo odo bi o nyankopon do nyankopon bi aso won kwaje ba yen checking sem bia Paul be kan 1 Corinthians chapter 13 verse number 1 kan mami samedi nipa ani abofo tetere makasa me kan mi enu oboma tere mo first one was me de dia ba de nya nipa o abofo etetere ma e kasa 2 to aso na me ni do a me te say ya we agege anasa kasa e wo so afa me sa wo de adie san no so ase me sa wo adie asanka na me say ni ma de afan ahinta some mysteries na me say all kinds of knowledge afa me say faith me say kasa ma me potutu na me ni do full stop enti ahaso wo beso kire mu say it's not a matter of dreams some ha ebetima ba say the whole church o can dream a ba mu che obi a